Ngani po ngaldong iti pagmasusyantaya ing solemnidad na ning sagradong puso ng Jesus. Ni po. Ingkutang, nano po ba talaga yung gagawan tamo? Ni po. Are we honoring a physical heart? Ni po. Are we honoring an emotion? Love? Ni po. Ita po ba yung gagawan tamo? Palagi ko po, dakal ka rin gagawan tamo, ni po. Manalong pangad la ka rin adwang bage. Mumuna, ni po. Tandaan ng tamo, pagmasusyan tamo ngini, buri nang sabihan Kristo meging tao yang tutu. That the incarnation ni po of Christ is that He became fully human. At ita po, metong yang as nakaragula bagi, dapat tamong pakalawin. Metong yang maragula misteryong dapat tamong pasalamatan. Bakit po? Mumuna, ing Diyos as nakarayuan niyang minunang panahon, mga kakit alang lupa, po. Eda man describe, po. At inang i-describe deking lumang tipan bilang duldul, ulap, ampo pang nung nano-nano. Ngeni, mika itsuraya. Po. At uling mika itsuraya yung gino, anya pinitamong katoliko, anya atin tamong larawan. Po. Images are because of the incarnation. Nepo karakalimpak yan. Anyapin po atin tamong sakramento. Nepo. And the sacraments are supposed to be connected with our senses. Nepo. Atatalan, ababaw, apapangan, alalasa. Uli naman yan ning pangataw na ning Ginoo. Pero migit pa po ka rin, nepo, when we say the Lord was incarnate, buri nang sabyan, ingapong Ginoo, balo na, ingke katamong pangataw. He knows us. Balo na katamo. At yaning metong karing maragul dapat abaging pasalamatan tamo. Ing Diyos tamo marayu ke katamo. Itang wagewa na katamo pero na naman balo yung panandam ning balang metong ke katamo. Bala mo rin gagawa ang kotse. Eda naman, nung ating niyang panandaming kotse, eda naman balo yung panandamana. Eda naman balo nung naning dasana ning karelang gewa. Pero, ingapong Ginoo, meging metong yake katamo. At buri nang sabihan, akit na, o balo na, nung naning daranasa na ning balang metong at metong ke katamo. Emo, kitang ating kanta, itang title na Superman. Emo, itang kantang ta, papalto na nasasabihan na Superman, he is more than just a superhero. Epo. And that more than is, he is also a man. Epo. Panandamana naman in frustration. Panandamana naman in sakit. Ita muna metong kanta, itang the warrior is a child. It also reminds us, no? Even the most strongest person gets hurt. And for us, the incarnation also means this, that the Lord knew how to be human. Balo na ing kinantamo. Balo na nung makananing matukso. Balo na nung makanano ing kasakit na ning pamagkapilit. And yet, in spite of all that, He showed us that it is possible. Pwede pala. Agyuta pala nung talagang pakikwanan tamo. Ing kabanalan pala, makalwal ke katamo. Nuni, agyutaya, kapamilatana naman, ning grasya na at pamanantabi ning apong Ginoo. Kadwa, ing katamong lalon, yapin ding kapag nasa ng Kristo, the desires, the will of the Lord. Yan mo naman, ing parangalan ng aldong iti. At pong meto nga simpleng pangadi king sagradong puso. Matuwa na. Kung po balo, paninto na kung no kanya may nibatan pero puwikit king research. Ita pong, Jesus, meek and humble of heart, make my heart like unto yours, or like unto thee. It is a good prayer, na paulit-ulit. Bakit po? Kasi po,
king kikatamong biye, po, nakarakal ing bagi, na kailangan maging kalupa tayo Kristo. Jesus, ika, mapasensya ka. Ako makuyad ko pasensya. Jesus, meek and humble of heart, make my heart so like unto yours. Ika mapamatawad ka, ay Diyos ko, ako masakit mamatawad. Masantinging magiganti. Ita sanang magkasakit siya, kalupa na nitang makanano na akong penasakit. And so we need to pray. Jesus, meek and humble of heart, make my heart like unto you. Ningkahi po, ating taong daratang, mo mamburing kasabi. Pero po'y Kristo, rengega na gana. Ding masakit, ding ating marok espiritu, rin yan. He all welcomed them. And so we need to pray again. Jesus, meek and humble of heart, make our heart so like unto yours. Yan ngan po, dapat tamong ipasalamat king puso ng Jesus. That we can be like His heart. Because He has a heart like you and me. And hopefully, our heart will more be like His. Pakyapusan tayo ing puso na ning Ginoo. Kempong English nga ng makanyan, nino mo ke kayo nga na ing ating apulong, nino mo ing ating dinala na tupa at mawala ing metong enewari lakwan, ding siya mapulot siyam. Yan pong binasa kin pasibayo na po nitang ining ebanghelyong ini, may buko sabihin, ako po, ginona lang kaya pa itang metong, nung ebisa, lakwan ke. Nung masyasabuntok, bahala ni. Bala mo ka rin mestra. Bayo pandemya, pwedeng magbagsak nun eh. Metong yan naman. Nung lawin mo naman, gino naman. Nung ating kung 15 estudyante, rem 49, okay, laing metong aliya. Tae ke mo palwalan, king classroom. Paborin mo na yung bagsak. Siguro naman, gang lawin na pa rin principal, at hina akong 49. Okay na yan. Pero, nano po'y sabihan ng Ginoo? Lakwan kula. Detang 49, panintunan kula. Panintunan ki ing may wala. Anyapin po, nano yung sasabihan na kay katamo? Ing metong karing bagi, ning kay makakalingwan kening devotion na ini. That this devotion is connected with the reparation. Pamaglarin. Na sana itamong makalapit na. Sabi na po ning kadwang pamamasa, kapamila tana ning lugod ng Kristo, kalugurahan na katang Kristo, anyapin milapit tana kaya. Itamong makalapit na. Sana gawa tamong kapaglarinan. Banketa, retang makarayupa, king puso ng Jesus. Akwadang milapit. Those who are lukewarm and those who hate the Sacred Heart may come to share in the graces of the heart of the Lord. May we come to bring them to Him. Sana itang kapaglarinan na ita. Itay metong karing bagi, sana etamo kakaliwan. Mo itang manyawad tamong grasya para kay katamo. Anyapin po siguro katatalyan niya po. Ngayon aldoning World Day of the Sanctification of Priest. Niya po. Ingkay po, titamongan po tapong tintamo pong akita pari na po karakaldeng. Among pangadiyo ko. Munta ko po abroad, makaninip, mag-exam ko po, magkay ko po, pangadiyo ko. Pero po, ningkay as nakadalang ing sabienda, among pangadida ko po. Kaya ba't po, ing malungkot, yapin po ini. Pota pong atintamo pong karing kikatam paring migkamali, karing kikatamong paring mi para yung bagya, king maya padalan. Po.
Nang kayi, tambing dang pipagchismisan. Tambing da sabihan, ay, makanini makanyan niya kasi. Pero siguro dapat kutangan tamo mo naman bilang balayaning Diyos. Penga di mila. Did we also pray for them? Po. Nung ikristo, tao ya, po, kapamilatanan ng kayang puso. Kami rin po, tao kami. Kailangan mi naman ing grasya na ni nga pong Ginoo. And so, my dear brothers and sisters, as I pray and we pray for you, may you also pray for all of us.